chen message mo nena mo sha goro mo shi ya nene message mo na sha gor mo ra he ku yoni e message mi na be ka akash ka ne ko nan ke Facebook ni account ni na ke Facebook ni profile ni na enje no yen la gor ko di na ba Facebook ran ba aga ken mo wa ak kala bi ku je ne nyo ba ra mi ya Facebook du yak ba gor ne ti la roje je ne siang ba nyo je message ni ken ko jen mo we je message ko message mo nan ta endung yo ni ve jo ma ngi je nu shi ta ga yo ta je dak wan me nan ne shi yo ti shi je message mo ya goron ti ve jo shi yo ku ngan te yo ke receive jin di yo ku receive ke receive o ko mo ke receive ko ji nyo ga duom de je ka no jin bi ngai ram shi ngai nan won bi ngai no ne gar ka ran mi ra ku ni shang de dien ran pa je rai de dien ran cha rai wale ke ra he pan ye ne je de we ka dong to be je message be yu jo wor lel me ne enje nang be paro on Facebook du che juro lora be yu log out te dial be ka woger enje no ngai je nang gwa ti yu de par ke dane lora ka Facebook ti ram me di ne e jo link me ku click te mo bi je tin ke te yu mu shi ye je message mi no chang ram pa je rai chang ram pa je rai shu message de shu ya lu ngai ni ya kasno mo ram shi ye jo te yu te je lel me message me be jo join link me ku ngu bi yo ku le je me de ne ji Facebook na dial nang ke ken duo mo ne kon ga ke Facebook ni ken ba enjen duo me yo no kan Facebook du min gore bi alel je men chana bi Facebook du bi kan jinen Facebook du mo email biro cha email bi yan kan Facebook ga du biro nyo mo regam bi nyo yen en telephone en Facebook ga du en kara uti ti ganga ti la ganga wo cha telephone cha Facebook du cha bi mal ha ken o shie gwa ma shi wutin most important na shie dor ma shi gen dor la te jini shiang mi shi regam de yan de Facebook ga du mi shi wo dor ma jidit en dor mo yuti no mi shi wut witin ka pal ke bu chinga shiang bi regam mi regam telephone du te jin dor bi nyo update ka Facebook ga du bi nyo kun Facebook ga du o shie gwa yutin bi nyo update shie gwa yutin la Facebook regam du la gere ma shi me shi tem na Facebook du al bu me bal wo ye ka Facebook bi min ji didin teji bi kwendin enje no chano ya telephone ya bi kulon hak ko wal mu ku ma ji che yemo de hak ken la jak ji message take notification to de set te ba jo take kon to ba ji ende no enje ne te de luong na Facebook du ku sha de luong ka hak ko wa hak ken de wo luong ka restore ka der ni ku ke regam du ke Facebook du regam e gwa yutin chu jala poljeru e gwa chi wutin ka Facebook ga du regam du la gere e country ko mu ci doro mu ci ger mu ci gen juba ta yuwa Kenya ci gen na Kenya ci wo ka Uganda mu ci wuci nga wan mo na bi regam te je ji doro mi bi pal bi regam du min kula te je doro bi wo ku en ka Facebook ga du anje ne bi Facebook du sha bi mal ago anje we ingwa la roe ni shang ande la kon ko ra me ne message me na ma ye je kan ka jen la ro ko ni shang mi ye je message mi no ko ye ngai je wo message ma be na ne be ka akas ko ku target my account ko my account ke chela account mi ke la channel mi din mate na ku e gor no so ma ye hak de ka wori ran kwa ka dial de la ndune enje no bia Facebook ni kun bia ka tir en solution shi won na shi Facebook du shi lock shi nyen solution no en solution enje no shi gwa yi wusin bi Facebook number ante ji karal min de yor ke ji ka telephone enje ne bi ku en ka Facebook ga dumo bi mi email lu bi nyo yen tin nyo en kere uti ti ku Facebook du la ku secure ke shi wo bi Facebook du bi log ne enje solution en locking share solution ko me ye jam se ke yi nya ngu pai ko je rai ne ndi ne shi na to mi pai ko je rai shi gor ye jo le ni mene enje jur Facebook ga du no tiene ga nan gwa ne te yon tin nang Facebook ni na ken ke yan je ngai ke ne te ngwan cha ngai gen cha Facebook ni na dia cha jor ken cha me yon ne ko ran de je ran ra he tiang wane yen je de wo por ge je hai te yu ta e je ngai je yu ku je ka yu je o ke lel mene bi nga mene ngu de me ra ko min pai ko je rai Facebook du jor ngai ne je nan gwa no na te tin nang ke Facebook ni na no ke en ke ra uti en ken gwa da de Facebook du ja ko sha bu lon kan